Buat warga masyarakat Gagasari, Blok 3, Kecamatan Gebang, Cirebon, semuanya aja. Mbak Nur Aini bareng Mas Kasim. Buat Ibu Darwi yang punya gawe, juga yang punya Virus Production, Guru nih gendeng murid sablon. Andi Putrawan, Rabi lindurut lagi masa mangkat ning luar negeri kesirian ning tanggang guri sampai tega ninggal anak lan lagi. Mama Ilham, Bapak Rahma, Ayah Aksa, Mbak Leha, Mbak Tika. Kian lengkap kabar ditare boro-boro teka kirimane padahal wis entok kontrake krungu jare balik di wong tuane. Ya Pak. Buat Mbak Puput Formosa yang punya Karawang Sambirata, Abe Mania Karawang, Abe Mania Cirebon, buat Laki Lover. Rumah tangga bakal pisahan gara-gara mertua campur tangan. Wong wadon maksa jalur beresan anak loro pasti sing dadi korban. Mbak Puput Formosa, APM Karawang Sambirata. Melu ning mama embok walon, melu ning mini bapak walon, anak arep melu ning sapa yen sirah maksan jaluk pisah. Yen langkah kabar beritane boro-boro tetap kirimane padahal wis entok kontrake tunggu cari balik di wong tuane. Bawa buat warga masyarakat Jagasari, Gebang, Cirebon, semuanya aja. Buat Mas Ando, Mas Syadi, Barang Putra Reli, Mas Bolongnya juga, Ayah Angsa, anak wayang, anak wayang, anak wayang. Rumah tangga bakal pisahan gara-gara mertua campur tangan. Nong susi anak wayang sayang, aduh nong susi paling sayang. Nok Puput Formosa, APM Karawang Sambirata, Nok Susi melu ning mama embok walon, melu
bapak walon anak arep melu ning sapa yen sirah maksan jalung pisan duwe rabi linurut lagi mangsa mangkat ning luar negeri kesirian ning tanggang guri sampai tega ninggal anak lan laki. Matur thank you buat anda semuanya.